lan و اندام کوردیناسیون کنگرس در ما محمود د چالاکی داخوین و پیام بر خود آندان د چالاکی دل سر بر خودان تکوشیرین تفگر رزگاری کردستان یاد زندان آنده belge film hat nişandan. Li tabqaya jidayken ajti u inisiyatifa gel ajba azadiya rebera pol Goristana şehidana kantona tabqa ve duruşma bigiyane berxodana gelan azad em tecide bişkinin ve azadiya fiziki rebera Abdullah Öcalan pek binin dest bir grevi bir çibune kirin. Endama inisiyatifa Suriye Şehza El-Hüseyin de çalakede gud penga ve dehi jotmeye dest beker li cihane deng ve da gelek revşen bir çalak van siyaset medar u kesin bir fikre rebera po baverin tevri bune. Rebera po dikot şoreşajın tevri nebe de dibin bikeve emeli serfikir felsefe rebera po tep koşun. De çalake de sinevizyorektekiler berhodana girdiyan adı zindanan de hate peşandan. De çalakalı Cenev Ali Bernun ertiyane teveniyek buyi jibistu penceçiler 2021 kan ve teledar xısın devam dike. De çalake de berhodana zindanan uçalake girdiyan azadi ya jibu azadi rebera po atslav kirin. Çalakeran gotun hatta azadi rebera po eme tek koşuna xo devam beken bu banga tevri buna çalakalı د پاریسه که امن جنوری بانک لگله خوی چار هرم کردستان او در وی ولایت دکن تهوی چالاکن 23 کانونه لزوریه او شش چله لپایتخت فرانسا پاریسه ببن نوبت آزادی یال وارگی شهید رستم جودی مخمور جیب کوما سوهو یکمین دوام دکه لسرناو کوما سهان قدر شریشی آخوی و تجدال امرالی شرمزار کر او ها گود تجدال سر برتیام و گوهریه تجدال سر توای گله کردستان عمروانیه آرمان جامع اوه ام و تجده بشکنن و ریبرتیا خواه با آوائی که فیزیکی آزاد بکن. لمکسیکا داخواز آزادی ریبرا پو هات کرن لایلتا سونارا یا مکسیکا جبو ریبرا پو چالاکی پیکات نونر انگل مایو یه باجار اوبریگون ایلتا سونارو داخواز آزادی ریبرا پو کرن گل مایو خودی ریبری که خسرن به تکوشینا خویال دیجی پولیتیکین کوشبرکی نین دولت تیناسین گل مایو گوتن پارادیگمای کنفدرالیزم دموکراتیک ریبری پکی که عبدالله öcalan جبو همو گلان چارسیری که گردونیه دی چالاکی ده گل مایو به زمان خواه مایو و اسپانی دا خوز آزادی ریبرا پوکرن خوستنده ملدت و ریبردان او ها گوتن عبدالله öcalan هینجی دبن تجده که گران ده دیگرتن او یک جبو همو مروانی او گلان جه شرمزاریه دی چالاکی ده کومک جی پیکاتین خواه جیین Amisingo Morel Soji لسر کنفدرالیزم دموکراتیک سمینردان پاشه پیاما پیشگیری یا جبوری براپو و شاندن و دیار کرن کو لیدیجی پروژه مزن لسر اساس پاراسنا آخری تکوشی و داخوازن آزادی ریبر اپودیکن yo le mayo pueblo po imiti tena urupti la takawetu ika compañía ta iton saila ocha lamtiamta amanakun gawewan guaita na huaka vechi bote botu libertad a agua para que a demás patria la polla ven na que ito ven así quita po yo le men cate wetu hakun patria taka wetu vechi bonas tontila ita pote wikichin ven así te liben taka tonte entonces une el coco bare y toma así acá pueblo wetu une la agua para que abutia acá wetu ito ven así que هفسروکن نو ین مسجد هاتن البجارت المسجد کنگره خواه چاره مینده هفسروکن خواه نو البجارت لیلا قرهمان و محمود دهام عبدالعزیز و که هفسروکن نو ین مسجد هاتن بجارتن لیلا قرهمان دو سال 1908 دل عفر نهاتی دنه دسپکا شورشان 19 ترمه ده خواتین خواه سیاسی ده کرن لابین ده پرورده و بیردوزی آجنان لحلب و عفر نوه کرن پشت خواتین خواه سیاسی للبنان وک نونراتی گلین دیپلماتیک یا کنگرهستار مشاندن لیلا قرهمان در سال 2018 اند در کنگره سیمین مسجد تبری مسجد بو وک اندام مجلس سروکاتی و جگیر سروکاتی مسجد جیه کرد سال 2020 تبری پارتی سوریه پاشروژ بو او وک جگیر سروکی پارتی کار کرد محمود دهام عبدالعزیز المسلجی لحسکه سال 1974 جدایک بو نتیکلی ناونه تویده ماستر ستاندی و دلی کلین رشلتا ناوین ده دیپلوماوی هیا زانینگه اوهی او زانینگه اوبرلین امریکا ده ماموسته سال 2014 جالی دستلاتاری شامه و به بهانه تبلیبون رخصتک سیاسی قدخه هاته گرتن یک جدام
damızrene partiya peşxistine ya Niştimaniya Suriye'ye. De partiye de seruke niviske hatiyekiliğin der veya Meclisa Niştimaniya Suriye ile Amerika ve Kanada bu. Seruke navenda çanda Arabi, Ameriki ya lekolinin İslami ya bajare lorin ohi u seruke beşa lekolinin kanuni u tekiliye navne tevi yazanıgeha Commonwealth ve gerinande şirketa medeme ya lekolin u şeviren kanun u perverdeyi u yek jidamızlarını itilafa ilami ya Suriye'yi Paris'e. Kongreye çarımın Meclisa Suriye Demokratik Meselede de encamnameye xodedi beje xabat diser çalakirna diyalog adına u bera Suriye'de vere xort kirin. Lekelek ya veji tekili bi devlet u aliyende dosya kriza Suriye'de bu bandorun devam dike. Mafya Suriye'de ve gerandına serveriya xwe diser tevayı Xaka Suriye heye u mafeviya redkirine tevaya planen guhertina demografik koçberkirina şeniyen resen heye. Heri davide encamname de tegutin ku xabaten liser başkirina revja Suriye'yi de kampen koçberiye de ve devam bike. Mafe her hezeke Suriye heye ku her levkirneke çandi be her aliye girebike ve u benge aşcek tevaya Suriye u demokratik buna Suriye avabike. Hilbijartina Parizgen Iraqê û çûna Fuad Hesên a Tirkiye ev sernivîsa rojnamavan ciyager derwêşe û dibêje hejdê kanûnê li hejdeh Parizgen Iraqê hilbijartinên encûmenên Parizgan çêbû. Bi vê hilbijartinê ve walî, qaymakam û müdûrên nahiyeyan ji aliyê encûmena Parizgehên ve werin hilbijartin. Di hilbijartina encûmenan de lîsteya hevgirtina gelê Nînova pêşengtiya civakên qedîm ên deşta Nînovayê bi taybetî li Şengalê û piraniya bajarên Iraqê serkeftineke girîng bi destxistiye. Serkeftina namzêtê rêveberiya Xwesera Şengalê Qasım Keşko bû bersiva hemû hêz û kesên li dijî Xweseriya Şengalê. Şengaliyan ev serkeftin bi jor mezin pîrozkirin û gotin heqeta civaka êzîdî jî wek heqeta apogerî yekpare û parşena be. Serkeftina Qasım Keşko, serkeftina PKT'ên Şengalê, serkeftina fikr û felsefeyê rêberapo, serkeftina 12 suwareyên hemdeme. Ciyager derviş Balkşanser çûna Wezîrê Karê Derveyê Iraqê Fuad Hesen ê PDK'yê li gel şandeya pêre ji bo Tirkiye û hat bêje ev serdan di nava gelên Iraqê de bi taybetî di nava civaka êzîdî de manîdar hate dîtin. PDK û Dewleta Tirka dayîker dijmîne gelane û di vê serdanê de tenê li ser pirsgirêkê avê nehatiye nîqaşkirin. Levkirina ji bo ferman û peymanên derveyî PKT'yan hatine nîqaşkirin. Ev nêzîkatî xetere pêwîst e bêzanîn Şengal jî, Iraq jî, Nînova jî ne bêxwedîne. Ev ax û erd ji bo hemû gel û baweriyan e. Pênc û heşt rojin rojnamevan Silêman Ehmed hatiye revandin û çarênîşa Wînayê zanîn ji rojnamevan û edîtora Beşa Arabî Ajansa Rojnivîsê Silêman Ehmed PDK wî revandiye pênc û heşt rojin tu agahî nayê girtin. Her dê çeguman û fikarên li ser jiyana wî jî zêde dibin. Rojnivîsê dest şankir ku PDK rêna de ne parêzer ne jî malbatê wî bibînin û got PDK ji ewlehî û jiyana edîtorê ajansa me Silêman Ehmed berpirse. Ajansê got hefteyek piştî wendabûna Silêman Ehmed asayîşa PDK ya dohekê bi daxuyaneke nerastla û got ku qaşo revandina rojnamevan Silêman Ehmed ne ji ber karên wî yên rojnamevaniyê bi eşkere gefa cezakirine li rojnamevan Silêman Ehmed xwar. Asayîşa PDK mukur hat ku wan edîtorê ajansa me revandine Silêman Ehmed nêzî 5 sal di Beşa Arabî Ajansa me de wek edîtor kar dike. Ew wek ajansa Rojnivîsê tomanbariyên nerast ên asayîşa doheke ya PDK bi tundî red dikin û şermezar dikin. Daxwaz dikin aqibeta Silêman Ehmed de zûtirîn demetê were eşkerekirin û berdan. Ajansa Rojnivîsê herî dawî got PDK jî ewlehî û jiyana edîtora ajansa me Silêman Ehmed berpirsiyar e. Cezayê Pereyê li Emîne Şen Yaşar hat birîn di 4 Hezîrana sala 2018 de hevjin û kurên Emîne Şen Yaşar li navçeya Pirtûsa Rihayê ji hêla xizm û parasvanên parlamenterên AKP'yê berê İbrahim Halil Yıldız ve hatibû qetilkirin. Bi hinceta heqaret li Yıldız kiriye derheqê Şen Yaşar de dost hatibû vekirin. Siyemîn danîşina doziyê li Siyemîn dadgeha Cezayê Asliyeya Rihayê hat li darxistin. Emîne Şen Yaşar tevlî danîşînê nebû lê parêzerê wê Ali Arslan
amade bû. Di danîşîna ku bi tespîta nasnameyê dest pê kirde dozger mutalaya xwe ya beriya niha dabû dubare kir û xwest Şenyaşar werî ceza kirin. Parêzerê Şenyaşar Alî Arslan êdî dijî mutaleyê mafê axaftinê wergirt û hat got darizandin bi esasgirtina girtêka ku ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hatiye girtin tê birêvebirin. Me di danîşîna beriya niha de daxwaz kiribû ku bêyî rapora alîgir a ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hatiye girtin esas werêgirtin ji kesên pispor ên bê alî rapor werêgirtin. Lê ev daxwaza me nehate bi ciyanîn ceza dayîna bi vî awayî de mafê darizandina adilane ya müvekkîla min werê bipêkirin. Arslan anî ziman ku sûcdariya derbarê müvekkilê xwe de qebûl nakin û xwest were berat kirin. Dadgehê ku ji bo biryara xwe eşkere bike navberda danîşînê bişre 1700 lîre cezayê pere lê Emine Şenyaşar birî. Derbarê Emine Şenyaşar de bi heman sûcdariyan ji nehê adara 2021 ku ji bo zarokên xwe û hevjînê xwe dest bi çalakiya nobet adaletê kir ve tam 101 lêpirsîn hatin dest pêkirin û 10 ji wan veguherîne dozan. Hunermendan bankerin ku Wezîrê Perwerdeyê Yusuf Tekin ji peyvîrê werîgirtin. Wezîrê Perwerdeyê Netewî Yusuf Tekin di hevdeyê kanûnê de dema hevdîtinên bütçeya saziyên girêdayî Wezareta Perwerdeya Neteweyî û Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî li meclîsê de hatin kirin axaftin kiribû û di axaftina xwe de cemaat û tarîqat parastibûn. Tekin di axaftina xwe de tarîqat weke saziyên civakî dabû nîşandan û anî bûn ziman ku ew ê bi van tarîqatan re îmzêkirina protokol bidomînin. Bertekên li dijî gotinên wezîr her ku diçe zêdetir dibin. Hewldana hunermend a tevlî lîstikvan, nivîskar, helwestvan û rewşenbîrtê de hene ji ber gotina wezîr a bi gotina wê terîqat cemaat bi gotina me setekene hûn hemûyan kom bikin de hep protokolên me bi wan re hene. Em ê çêkirina protokolan berdewam bikin banga ji bo peyvîrê girtinê kirin. Hewldana hunermendan wiha gotin em zarokên xwe yên ku hebûnê me yê herî binirxin ne teslîmê vê wezaretê dikin kesekê wiha di vê yek saniyê jî nemîne ser peyvîra Wezareta Perwerdeya Neteweyî. Amedspor bi serket. Amedspor di Lîga duyan Koma Sor de tîtkoşe. Musabaqa di hefteya 18 de dewam kirin. Amedspor li sahaya xwe Somasporê kir mêvan. Di maçê lîstikvanên Amedsporê raqîbê xwe 3-2 têk birin. Bi vê serkeftinê re Amedspor puana wî bo 6 û niha halê hazir di rêza duyemîn de ye. Duh taqîmeke din a Amedê Diyarbekir Spor jî li Bursayê bi Bursa Sporê re maç kirin. Diyarbakir Spor 2-0 Bursa Spor têk bir. Piştî maçê lîstikvanên Bursa Sporê tevî rêveberên xwe êrişî lîstikvanên Diyarbakir Sporê kirin. Birêgodarên Jemen û çên sêdîsîbê pêşkêşkirin ana xatirê ve baş. Radyoyu Dengê Gelin, Dengê Toyê Hewlatiya.